Dobar dan svima i dobrodošli u novu Feel Purple podcast epizodu. Danas je sa nama naša draga returning champion Katarina Radak, koja je u Feel Purple podcastu po treći puta. Katarina, ja sam prestala ljudima željeti dobrodošlicu isključivo u Feel Purple podcast. Sada ti želim dobrodošlicu i u Palmu na Majorku. Dobro nam došla i hvala ti na odazivu. Kako si? Treća sreća, hvala na pitanju, vrlo čudno, što me jako raduje jer dolazim kod tebe. Hvala za dobrodošlicu, Majorka mi je plan i puno sinhroniciteta me je vodilo do Majorke i pitala sam se kako ću i zašto ja tamo, jer ništa specijalno me ne vuče, a vidiš danas sam tu, tako da se jako radujem. Fenomenalno, slično i kao kod mene, jako puno sinkroniciteta. Actually sam došla na lokaciju, dala sam je godinu dana i rekla izvoli pokaži mi što si me tu pozvala, što si me dovala. So I'm still also looking forward to seeing what's unfolding for me here. Ne znam da li sam ti pričala ili ti nisam pričala, ali dosta jesam na podcastu generalno ovoga već prenijela ljudima da nekako, ja više nisam sigurna da li je to meditacija ili u trenucima kad se umirim, primirim, često mi dođu neke ideje, vizije. Tako mi je došlo i za ovu epizodu. Dakle, inspirira me svaki put život, ali zbilja dobim onako nekakve konkretne smjernice kroz nešto što ja i dalje zovem meditacija. Kad sam pripremala sezonu za ovu godinu, odnosno epizode za ovu godinu, razmišljala sam na koji način želim, na šta se želim fokusirati, što bih voljela obrađivati, koga bih voljela zvati i samo sam puštala da dolazi šta treba doći. I jednom prilikom najprije se ispisala riječ telepatija, što mi je bilo onako fenomenalno, jako interesantno. Zatim je uslijedilo novi oblici komunikacije, s čim apsolutno rezoniram, a onda se ispisalo i tvoje ime. Ja sam bila u takvom čudu, toliko sam se smijala, zato što mi je jako drago da je takva tema došla u paketu upravo sa tvojim imenom za tebe, mogu na taj način reći, iz razloga što smo te upoznali na taj način. Studirala jesi filologiju, proučavala si jezik, nekako te svijet, ajmo reći, upoznao u javnosti kroz psihologiju snova, dakle kroz jezik simbola si proučavala nesvjesno. Ovako sa strane znam da trenutačno izučavaš astrologiju, imaš svoj signature program Magiju polja gdje istražuješ zajedno sa publikom, odnosno sa polaznicima kako komunicira polje sa nama. Dakle, u svakom smislu to su za mene novi oblici komunikacije. Tako da bilo mi je apsolutno fantastično kako se sve isporučilo i jako mi je drago da si se odazvala da zajedno istražujemo ovu temu. Tako da bi ja nekako otvorila epizodu sa pitanjem što je za tebe komunikacija i kako ju ti doživljavaš? Znaš, ja bih pre nego što odgovorim na ovo pitanje samo napravila jednu uvertiru. Došla si mi onda kada sam ja shvatila čime se bavim. Sećam se, pošto si pomenula astrologiju, sećam se jedne jako davne godine, ne mogu ni da evociram kad je to bilo, jako sam mlada bila, sada imam 34. Ništa nisam znala ni o astrologiji, ni o polju, ni o komunikaciji. Jedina komunikacija koja je mene privlačila je zapravo ovaj jezik koji koristimo, koji god on bio na ovoj zemlji planeti, ali prosto na ovoj planeti zemlji, prosto jezik koji je verbalan. To me je zanimalo i tu sam se ja uobručila nekako, to mi je bilo dovoljno, pa onda malo da izučavamo da sintaksu, pa semantiku, pa semiotiku i tako dalje i tu sam bila negdje, slobodno ću reći, zarobljena. Međutim, onda sasvim slučajno i ništa nije slučajno, dođem do jedne divne žene koja se i upokojila pre nekih 5-6 godina, koja je bila moj prvi astrolog. Dakle, ništa ne razumem iz te oblasti, ne znam šta su simboli, ništa. I ona meni izgovara jednu rečenicu. Ceo život ćeš se baviti jezikom. I naravno, ja pomislim šta je to jezik? Biću neka nastavnica u školi, sigurna sam u to. Ako daleko doguram, bit ću profesor na univerzitetu i to će biti najveća moja sreća. I onda kako sam počela da se razvijam, zapravo već na prvoj godini fakulteta uočavam jednu stvar, a to je direktno vezano za ovo što ti pričaš, novi oblici komunikacije. To što si nazvala novim oblicima komunikacije su najstariji oblici.
I ja to tek sada shvatam. Dolazim do momenta kada već sad imam izgrađen neki život ovde, neću reći na Instagramu, ja sam samo tu, ali reći ću u javnosti, gde metamorfoziram kroz vreme 6. godina, neprekidno sebi dozvoljavam da menjam ono što se širi, jer prosto kada dete preraste cipelu ti moraš da mu kupiš novu, inače ćeš upropastiti ceo sistem njegov, koščani. A onda sam ja tako prateći to dete, samo širila i došla, pa nema ni mesečak dana do jedne divne spoznaje koja se onako kroz telo propusti i kažem, pa ti sve vreme pričaš u jednoj te istoj stvari. Da li si kod snova, da li si kod polja, da li ćeš govoriti o bilo kakvim fenomenima komunikacije ili ćeš se vratiti na svoju ljubljenu filologiju, jer sam počela pre godinu dana da pišem i poeziju i to je oblik komunikacije, ti sve vreme si u jednoj jednoti koja samo igra valcer sa različitim partnerima, a svi su oni deo istog skupa. I ti novi oblici komunikacije su u stvari sve vreme moj alat da pratim jednu stvar. I ta jedna stvar se zove saglasje. A to saglasje ide mnogo više od onoga što mi verbalno možemo da izrazimo i neverbalno. Ima jedna dobra knjiga, možda će prosto nekome zvučiti interesantno, možda će neko želeti da pročita, da istražuje, u pitanju je Desmond Morris. I Desmond Morris je pisao Otkrivanje čoveka, se zove ta knjiga, ko lep naziv, Otkrivanje čoveka. Pisao je upravo o oblicima komunikacije, verbalno i neverbalno, i to mi je bio predmet na fakultetu, pa sam se prosto setila jer sam izučavala verbalne i neverbalne oblike komunikacije, ali mislim da je zanimljivo što je kod nas generalno komunikacija se uvek vezuje za taj govor, kao da je čovek počeo da komunicira onda tek kad je izgovorio reč. Mi znamo da je postojalo vreme kada preverbalno, dakle nismo bili verbalni i zapravo mnogo pre jezika postoje i pogled i dodir i izraz lica i miris i telo i sve ono što je u materiji, da tako kažemo što je opipljivo. A onda sve vreme paralelno sa tim, kako god da smo mi bili duhovno razvijeni, postojala je ona komunikacija koja je u stvari gde nemamo samo horizontalu, nego i tu vertikalu. Jezik jeste možda najsavremeniji oblik, ali zasigurno nije ni prvi, a nije ni poslednji. I to što sam studirala filologiju zapravo mi je i dozvolilo da se odmaknem od toga što sam govorila, sintaksa, semantika, semiotika, gramatika me je najmanje zanimala i taj deo, nego sam upravo uplivala tamo gde najviše podloge za komunikaciju sa jednotom ima, a to su mitovi i simboli. Nema dublje od toga, čini mi se. Fenomenalan uvod. Ja sam oduševljena. Daj mi samo, molim te, reci, ja znam da si, zapravo ne znam, ajmo iz početka. U kojem trenu si skupa sa jezikom, proučavanjem jezika, krenula, ne znam točno u kojem trenu si krenula izučavati snove? Zato što znam Odmah da na početku. Šta znači početak? Kad je početak? Početak mojih studija. Jer ja sam, ajde ako hoćemo da uzmemo moje početke, ja sam sa 4-5 godina naučila da pišem i tu sam već počela da se izražavam. U 5. godini sam već napisala jedan svoj prvi esej koji je govorio o nekom vaskrsnuću nekog anđela na arheološkim iskopinama. Moja baka je bila enciklopedista, 24. godište, ali prosto imala je nenormalno znanje iz svega i svačega i bila je erudita i bila je bilingvalna i to daje jako, jako dobru podlogu za intelektualni rad. Ona je Mađarica koja je savršeno govorila srpski, nemački, engleski i tako dalje i onda me učila. To su neke informacije koje kad usadiš detetu, on neprekidno ima želj za tim i tad sam počela da pišem. To su moji kanali komunikacije, ali i snovi. Od kad sam počela da pišem, a to je ta 5. neka godina, 6. ja sam zapisivala svoje snove. Tako da to datira od tada i mnogo pre, ali tada sam osvestila i tada sam zapisivala. Imam jedan san koji apsolutno savršeno opisuje i prikazuje ono čime se ja danas bavim. Nepogrešivo. I to nije nikakva mistika, da se razumemo. To je samo nešto što je nama jako prirodno, a racionalnom čoveku koji je zarobljen u tom kavezu racija izgleda kao da je dete wunderkind, prenadareno ili odlepljeno od realnosti. Deca najviše komuniciraju sa simbolima, ali ono gde ja svesno ulazim u rad, kako danas kažemo, vrlo posvećeno, osvešćeni rad, jeste 1. godina fakulteta. I to je, ja sam ušla na filološki, tamo se najmanje radi o lepoj književnosti.
Ali ja sam od svega napravila ono što meni treba. Gdje god da se nađem, u koje god društvu, okruženju, bilo šta da je setting, ja uvek nosim sebe i tamo napravim reviju sa sobom. Ja Mhm, tamo napravim svoju lakrdiju ako treba ili spektakl, šta god. Tako mhm, da sam i ovdje donela tu mističnu sebe i rekla, ok, hajde da vidimo šta ove trpeza zapravo pruža. Prva godina fakulteta, najveći istoričar religijskih verovanja i ideja, koji se bavio mitovima, simbolima, bajkama, legendama i tako dalje, izučavanjem čitave pletore značenja i to fenomenološki, zamisli fenomenološki, pa koliko je to genijalno. Jer ti kad ideš iz neke teorije, ti si opet tu zarobljena. Ali kad pristupiš fenomenološki nekoj stvari, široko ti bilo. Ti onda tu imaš bukvalno alat da uđeš u taj svet, da se ne pitaš kako je to moguće, nego samo da istražuješ fenomene. Ej, on mi je u stvari otvorio vrata tim simbolima i novom jeziku, zato što je on bio po da, korenima Rumun. mhm, Rumun je bio, ja sam studirala rumunski, ja sam njega čitala u originalu i to je moje ono, ponos najveći što sam to uspela, jer kad pišeš na jeziku na kojem sanjaš, a onda najbolje pišeš, a onda ga ja najbolje čitam i svi mi. I onda sam uz pomoć njega zapravo formalno počela da izučavam ono što tebe danas zanima. mhm. Dolazi mi da te pitam, da li se sjećaš možda, i ne znam zakaj imam potrebu kopati po tim danima, da li se sjećaš šta ti je bila namjera, odnosno koja su ti bila očekivanja od upisivanja filološkog fakulteta? Da li si znala kao, idem tamo zato što to i to? Da, ja imam čitavu priču oko toga. Spremala sam se da položim italijanski na italijanskom. Polagala sam Chills B2, položila taj Chills. Ja nisam imala u srednjoj školi italijanski, ništa nisam imala od toga, samo sam se zapucala, pošto sam iz male sredine za Beograd, kulturni italijanski centar, privatne časove uzimala, učila sama, spremila prijemni, dobila sertifikat, otišla na filološki i sebi stavila omču oko vrata. Ti ako ne polažeš, ako u stvari ne uradiš dobro taj prijemni, ne možeš ništa da upišeš smisleno, jer si sebi ograničila da ne polažeš engleski. Kada se polaže engleski i srpski, ti onda možeš različite jezike. Kad položiš italijanski i srpski, ti samo italijanski možeš, ili jezike koji služe tu kao kad nigde ne upadneš da te zbrinu jadnog, kao neka socijalna služba. Apsolutno slobodno mogu da kažem to bez bojazni da ću nekog uvrediti, jer naše katedre kao što su albanski, rumunski i verovatno još neke male, mađarski također, su tako male i intimne i to upisuju ili oni koji su bilingvalni, dakle nacionalna manjina u Srbiji, ili mi koji smo upali tu zato što ne znamo zašto smo tu ili zato što nismo imali dovoljno bodova. Ej, ja sam ova opcija, ne znam zašto upisujem, jer sam imala skoro maksimalan broj bodova i mogla sam da upišem šta god poželim. Jedna omniscentna ruka koja je bila nadamnom u tom trenutku, kada ja kao prethodno đak generacije, odlično položen prijemni ispit, sve moguće predispozicije, da samo siđem dole, odnesem indeks da mi upišu broj 13, ako se ne varam, to je italijanska grupa, ja sam samo prošla nekoliko stolova i rekla, rumunski, upišite mi rumunski. Žena kad se nije srušila tamo, jer niko neće odustati od svog mesta sa ogromnim brojem bodova. Ne, ja sam bila ta. Da li sam racionalno tada znala zašto hodim tamo i zašto uopšte želim to? Ne. To se ispostavilo tek posle 6 meseci studiranja, možda čak i godinu dana. Inicijalno sam znala da je jedina stvar na ovom svetu bila isplativa ili neisplativa, bio jezik. Dakle, za mene nije postojala opcija. Moji roditelji su želeli da im ćerka bude advokat, lekar, da se bavim možda ekonomijom, dakle da budem statusno jako dobro podržana u ovom društvu, a ta jedna ćerka je videla samo pasiju i nije je zanimala materija. Jezik je bio jedina opcija jer ja sam kao idiot savanta. Imaš samo jedno opredeljenje zašto si nadarena i sve ostalo ne postoji oko tebe. I onda kad sam ušla na tu grupu rumunskog, bila sam onako začuđena otkud ja ovdje, ali sam pustila i tada uzludo poverenje da mi se pokaže šta mi život donosi. Dono ovo sad što sam. Jer bez te katedre i bez te žene koja je vodila tu katedru, ja verovatno bih našla svoj put na neki drugi način, ali ovo je pravi put, jer je šefica katedre na rumunskom jeziku mene, slobodno ću reći, visoko inicirala u svet nesvesnog simbola,
i svega onoga što ja danas živim. Fenomenalno. Ima toliko avenija u koje bi ja sad voljela ići. Prvo, jako me vesele ove priče. Hvala ti da si ispričala za fakultet iz razloga što ovo, da nisi imala pojma šta ideš tamo, pokazalo ti se i na kraju dana, evo sad to živiš. Slična priča sa ono sa Majorkom, zato me to i veseli, zato što, kao što sam ti rekla, čekam da mi se pokaže razlog, sigurna sam da hoću, zato što je znakova i sinkroniciteta bilo u ogromnoj mjeri. Jako se veselim to vidjeti. Reci mi, molim te, započela si i rekla si nekoliko sad puta da u principu svi ti jezici koje si izučavala su ti pokazali ili osvijestili ono čime se ti sada baviš. Mi znamo za tvoj signature program Magija polja. Što je ono čime se ti zapravo baviš? Imala sam tenziju oko tog pitanja generalno unaokolo kad se nađem u nekim novim društvima ili novom okruženju. Sada već mogu slobodno da kažem ne znam, zato što srž samog mog postojanja uopšte ne podrazumeva da odvajam živim i bavim, živim i radim. I vrlo često u savremenom društvu, naročito u ovom New Age konceptu, čujemo jedan izraz ja bi samo da bivam, ja bi samo da postojim i da to bude moj izraz. I meni je to bilo malo čudno. Kako možeš samo da postojiš i da si neopredeljen, ono kao šta ti u stvari donosiš svetu. I onda sam se ja našla zapravo u poziciji da ja samo bivam i da suštinski ne znam ni kako da definišem ni kako da uobručim to što radim. A ono što je suština mog rada je definitivno komunikacija onog što je mikrokosmos sa makrokosmosom. I mi smo taj mikrokosmos kao bića koja su u materiji, a naravno da komuniciraju s onim što je veće od njih. I ajde, hoćemo to sada da nazivamo mistikom, onostranim, može, koristimo šta god da nam paše. Meni je to samo jednostavno podeljeno. Mi i polje. Mi i velika mreža informacija. Mnogo mehanicistički to sada zvuči, ali možemo da kažemo horizontala i vertikala. I suštinski čime god da se bavim, kako god da je to sad imam svoju magiju polja, koja je moje čedo i da moj projekat, izmišljeni projekat koji savršeno radi, bili to snovi ili nešto treće što će biti u budućnosti ili moja poezija, uvek je jedna formula. A to je nesvesno, naše malo nesvesno, psiha, ne možemo da je poreknemo, prosto ona je vrlo dokaziva i opipljiva kroz naše iskustvo, i ono što se naziva polje. Komunikacija nesvesnog i polja. Zašto? Zato što u stvari je to savršeni kanal da shvatimo suštinu jednote. A ako bismo shvatili tu suštinu jednote, samo da prevedem, jednota je da je sve povezano, evo, i ne znam onda šta nam više od toga treba. Wow, fenomenalno. Da li bi mogla nekako objasniti na koje smo se oblike komunikacije većinski sveli, a što je ono što nam je svima, da kažem, pred nosom, a ne registriramo da je to zapravo isto oblik komunikacije? Da, poprilično smo se ograničili kada je komunikacija u pitanju. Danas automatski pod komunikacijom podrazumevamo informaciju putem reči, ali ako pogledamo istoriju čovečanstva, vidjet ćemo da gotovo sve velike tradicije polaze od sasvim drugačije pretpostavke. I sad kad sam pomenula i Elijadea i čitavu tu priču, pazi, on ima dela koja pišu od paleolita, istraživanja, fenomenološki pristup, fantastično, nema uopšte pristrasnosti, do današnjeg dana, fenomenalno, onda mi u stvari vidimo da čovjek ne komunicira samo govorom, već cijelim svojim bićem. A zamisli šta biće sve podrazumeve. Onda Jung smatra da s jedne strane ne govorimo samo jezikom, nego nesvesnim. Elijade priča o arhaičnom čovjeku kod kojeg je sve bilo puno značenja. Priroda, životinje, snovi, ritmovi, obredi. Svijet je bio, zapravo nikad nije bio nem pred nama, i to o čemu ja govorim, polje i mi, arhaičan čovjek je savršeno znao, pritom arhaično nije nešto što je pežorativno, uvredljivo, nego iskonsko, on je uvek govorio drugim jezicima i tek moderno doba pravi oštru podelu. Mi smo se degradirali malo, tu oštru granicu između spoljnog i unutrašnjeg sveta. I danas kada govorimo, pomenuo si, telepatiji, intuitivnom znanju, protoku, primanju informacije ili ti popularno rečeno kanalisanju, mi zapravo
otvaramo jedno mnogo važnije pitanje. Da li je moguće da informacija ne dolazi uvek putem tih čula? Da li postoji još neki kanal opažanja? Ja sad mogu, eto, kako će me sada koncentracija, pažnja i sećanje, kako će mi dozvoliti da prenesem, evo ići ću nekako kako mi dolazi čula, to znam, jel tako? Klasična percepcija, miris, ukus, dodir, sluh, vid i tako dalje. Telesne senzacije su jak kanal, viscelarni osjećaj, ono što osjećamo pre nego što razumemo, predosjećaj. Intuicija je pre bilo kakvog osjećaja. Kad dođe emocija, to više nije intuicija. To smo već zakoračili u neku drugu interpretaciju. Emocije, afektivna rezonansa i tekako sa ljudima, situacijama i tako dalje. Pa pomenuta intuicija koja je neposredno znanje pre bilo kakvog zaključivanja, snovi koji su moje čedo i kojima se uvek vraćam i dan danas kada sebe nekako istražujem i nikad dovoljno i čovjek nikad dovoljno neće spoznati sebe, ali neka je tako, neka i ostane, tako treba, simboli kroz te snove, jer su simboli jezik snova, mašta ili aktivna imaginacija. Ta aktivna imaginacija je u stvari Jungova kovanica, ali je nešto što bih ja prevela, ako mogu uopšte sebi da dozvolim da tako prevodim Junga, je dijalog sa našim nesvesnim kroz slike. Zatim mistična iskustva su ti takođe komunikacija, neposredni doživljaj te jednote ili uvidi različiti opisani u mnogim religijskim tradicijama, pa i telepatija, pa i samo polje koje drži. Vidi, polje drži mogućnost da sve ovo bude komunikacija. To mi je zanimljivo. Znači, Katarina, svaka ti čast. Koliko uspješ informacija dati u tako kratkom roku? U kratkom roku i jako sveobuhvatne informacije. Svaka ti čast, baš sam oduševljena. Hvala. Ima nešto vezano za mene što sam skoro otkrila, pomenula si astrologiju. Možda će ti biti zanimljivo. Ja neću da se pravim pametna, meni je astrologija, htjela sam samo da te zaustavim, da kažem ne razumem se u astrologiju, ja sam to tako uzela samo onako sa strane da učim zato što mi je zanimljivo i fakat uzela sam samo jedan kurs, 1 godinu učila, nije to neko znanje za pohvalu, ali sam uz pomoć toga, jer sam to učila isključivo zbog sebe, nikako u profesionalne svrhe, ja nisam astrolog, otkrila sam jednu pojedinost moje 12. kuće. Sad ću objasniti jer ja nisam razumela. 12. kuća je nesvesno. To je nešto što prosto mi iza leđa nam je. I nije baš da ono koristimo. Sad ti imaš divan glas. I ti si toga svesna. I ti znaš da njega možeš da koristiš. I držiš podcasta, možeš da prenosiš znanje, ali uvek fasciniraš glasom. I to je činjenica i to znaš. Ili druge talente koje imaš. Vrlo si ih svesna. Međutim, postoji nešto što dolazi nijotkuda. I nemaš pojma da ti se to događa i osvestiš negdje u 30 i nekoj godini. Ta 12. kuća mi je u čuvenom strelcu. I on dobija neka, sad astrolozi će bolje razumjeti, a ja laicima objašnjavam. Kao neki kanal koji, i nadam se da ću dobro objasniti, kao neki kanal koji sprovodi informacije koje ne znaš odakle dolaze. Apsolutno. Ima jedna pojedinost vezana za mene. Pričam kao da prvi put pričam jer ovo moji polaznici, oni koji me prate znaju. Ja sam snovima počela da se bavim bez ikakvog formalnog obrazovanja. Ikakvog. Samo interesovanje i pasije su me vodili. Dolazim do momenta da krećem, već naravno ne profesionalno u tom trenutku, ali krećem da tumačim snove i da se bavim snovima drugih ljudi koji su oko mene i sopstvenim. Sa neverovatnom preciznošću ih tumačim i objašnjavam fenomene vezano za to. Knjigu nisam pročitala o tome, dakle ja sam u tom trenutku i dalje filolog, tek kasnije sam ja upisala i psihologiju, i psihoterapijske studije, tako, ali u tom trenutku ništa. Tek 10 godina nakon toga ja čitam čuvenu knjigu koja je Alfa i Omega za snove Ivana Nastovića, vezano za tumačenje snova, ogromna knjiga, obimna, blago jedno. I ja shvatam da to znanje nosim u sebi, bez da sam ga ikada naučila. To je ono što je meni fascinantno bilo kao oblik komunikacije, gde ja suštinski sebe, evo sad sam uhvatila, pa sam zato ispričala ovu priču, gde ja shvatam i hvatam sebe da informacije dolaze i cure bez da ja imam svesnih upliva u to. Naravno da sam ja mnogo čitala i da sam nekada skupljala to znanje i tako dalje. Magija polja i svi zadaci vezani za magiju polja i ono što ja govorim na samom webinaru nije pripremljena stvar. To je sve trenutačno
dovođenje informacija koje su potrebne u datom trenutku. I zato izgleda kao da je lagano, u suštini i jeste. Da. Imamo onako sad potrebu samo malo biti u svemu ovome što si iznijela. Moram se nadovezati, nažalost, sad na ovo što si rekla, da dosta toga što je ispred nas, da tako kažem, a ne iza nas, odnosno čega možemo biti svjesni, poput našeg glasa i slično, jako puno ljudi nije niti toga svjesna. Upotrijebila si izraz, neko može biti svjestan, boje se ovoga glasa, biti na to ponosan i tako dalje. Da. Čak i ti neki sitni, mali detalji, nisu ih ljudi svjesni, nažalost. Tačno. Di sam htjela otići dalje? Htjela sam te zamoliti, morat ću si pomoći sa svojim pitanjima, ja se ispričavam. Malo se sad vraćam i na sami početak. Dakle, jesi studirala filologiju, proučavala si jezik, jako mi je bilo drago i baš sam ponosna da smo nekako otvorile prošle godine poeziju kao tvoj oblik izražavanja također. Znamo da si bila aktivna u snovima, znamo da se baviš sada magijom polja, odnosno iskustvom polja. Spominjem cijelo vrijeme snove, iako nisi u tome aktualna na način na koji si bila, iz razloga što je to također komunikacija sa simbolima. Mene zanima gdje se isprepliču i gdje se međusobno podržavaju ili nadopunjavaju simboli i polje. Simboli, možda polje u manjoj mjeri nisam ga toliko svjesna, ali simboli su kod mene sad trenutno jako aktivni, zato mi je zanimljiva ova tema. Pa simboli su prirodan jezik naše nesvjesne psihe. A ne samo nesvjesne psihe, već i tog polja i čitave organizacije stvarnosti. Hteli mi to ili ne, to nam je prirodan jezik od kad postojimo, nemamo pojma od kad postojimo, ali recimo da uzmemo tu referentnu tačku i to je nešto što mi prirodno imamo usađeno, ali malo razumemo. Jer upravo ono što sam rekla, malo smo degradirali, od početka smo imali to savršeno znanje, kao u onom mitu kada imamo androgeno biće i onda se bogovi, srde i srdžbe i ljubomore dele to biće, to androgeno biće koje je savršeno, ima 4 noge, 4 ruke i tako dalje i razdvajaju se i onda svako ide na svoju stranu i zadatak im je da se tokom života nađu i spoje, naravno to je romantizovano i onda se spajaju dva bića u jedinstvo. Kao što je postojalo, savršeno mitovi to prikazuju, to savršeno biće, pa su se razdvojili, pa mi sad hodamo, tumaramo, nađemo ili ne nađemo to drugu polovinu, ne volim taj izraz, ali upotrebit ću ga sada. Isto tako je i sa znanjem koje je nama zapravo nešto što je prirodno, logično, a nema logike. Ne spoznaje se logikom, ali je sasvim prirodno i urođeno, to su ti simboli. Tako da u suštini, ako dobro odgovaramo uopšte, ako ima smisla ovo što pričam, simboli su nešto što nas oduvek okružuje, što je u nama i izvan nas. Kao da imaš, sad mi ovako dolazi, kao da imamo jednu sve prožimajuću supstancu, koja evo nek bude fluorescentna, nije važno, nek jako šljašti. I ona prolazi kroz nas i kruži kroz čitav sistem. I ta supstanca je u stvari taj simbol i njegovo značenje. I pazi, simbol nije samo značenje i razumijevanje, jer opet bismo tu ovdje ostali. U raciju, eventualno od ovdje. Simbol je pomeranje u polju. Jer ti kad radiš psihomagijski zadatak, sad ću uzeti samo svoje, ali možeš bilo šta, konstelacijski rad, može. Evo ja sam pre ovog snimanja epizode radila svoj rad u polju. Vrlo kratko, pomeranje samih simbola u polju, bez da Miko interveniše, je u stvari govor koji energiju pomera u samom prostoru. I on sad više nije sveden samo na značenje kao takav, ne znam, ogledalce, simbol ne znam nija čega. Šta god da dohvatimo oko sebe, bit će simbol nečega. A da ne govorimo o arhetipskim simbolima kao što su kamen, voda, pećina, šuma, ima ih beskonačno mnogo. Svi oni komuniciraju, ali svi oni i delaju. I to je jako važno. Jesam li uopšte odgovorila na tvoje pitanje? Udaljila sam se možda malo. Nisi, ali prekrasno mi se nadovezuje sljedeća stvar, pa ćeš vjerojatno imati sad priliku otići još u dubinu.
Ovo pomjeranje mi se jako sviđa. Podsjeća me na moju omiljenu podcastericu Mhm. Blue of Earth, Charlotte se zove. Vraća se Blue of Earth sa svojim podcastom nazad. Bila je u hibernaciji 3 ili 4 godine. Puno sam je puta spominjala u podcastu. Stavit ću definitivno njezin kanal ispod ove epizode. Velika mi je inspiracija, jako puno od nje učim. Sad ću malo karikirati njezinu priču, ali otprilike prije nego što je krenula u solo vode, u izražavanje, u podcast i generalnu kreativnost, sad ću ispričati malo detaljnije o tome, ona je bila producentica negdje u Hollywoodu, za nekoga je radila. Radila je za nekoga, 9 to 5 job ili kako god je već bio definiran raspored. I u određenom trenutku osjetila je taj neki svoj glas. Evo, kao što ja dobim neke svoje vizije u meditacijama, tako je ona dobila neku svoju poruku. Kreni crtati lavove. I ona u principu je osjećala to, izlazi iz industrije rada za nekoga, iz korporativnog biznisa, ide u solo vode i ima taj neki umjetnički u sebi štih. U tom trenutku je voljela isključivo izražavanje kroz crtanje, painting and drawing, i samo je taj inner voice rekao počni crtati lavove. Počela ih je crtati na tijelu, svom ili tuđem, tipa ne znam, kao nekakve mini tetovažice, ajmo reći, body painting se to zove. Kao nekakve mini tetovažice sa sharpijima. I toliko se isprofilirala i toliko je počela briljirati u tim lavovima da u jednom trenutku kako je bila umrežena imala je nekakve veze iz Hollywooda i šta ti ja znam. Našla se na nekom, da li eventu, možda malo karikiram, ali osobe koje ću spomenuti jesu te koje ću spomenuti. Našla se na nekakvom eventu gdje su bili članovi benda One Direction. Jedan od njih je vidio taj njezin crtež lava i tražio ju da nacrta, da tetovira tog lava i njemu. Long story short, nacrtala mu je fenomenalnu tetovažu, jel? I sutradan ga je ulovio paparaci i svi su htjeli saznati ko je napravio tu tetovažu lava i ona je preko noći, malte nešto se kaže, eksplodirala sa svojim lavovima. A onda kasnije je krenulo sve dalje, izražavanje kroz podcast i tako dalje. U svakom slučaju, ova priča mi je fenomenalna zato što u principu je taj lav bio samo simbol kojeg je ona kroz ovaj zadatak, kroz ovu misiju na neki način dobila za ostvariti, a to je utjeloviti hrabrost. Obožavam ovu priču, da ne kažem PS da sam opsjednuta sa lavovima. Zanima me kako tumačiš ti komunikaciju kroz simbole na ovaj način. Započela si, ovo ti sad daje priliku da još malo produbiš, upravo to pomjeranje sa mjesta. Da, ovo je savršena priča za to pomeranje gdje je u stvari došlo do saglasja samog simbola, vođstva, polja, kako god. Možemo polje i drugačije zvati jer u kvantnoj fizici to je informaciono polje. Nije ovo sad nešto što je izmislio New Age i sada mi tu zamišljamo ne znam nija šta. Protok informacije svakako. Mislim da simbol kao takav nije ni nastao da nam da odgovor. On je samo deo igrice. Simbol je nastao da proširi našu svest. To je jako važno. I ne da vam odmah da značenje. Da nam odmah da značenje bilo bi u stvari pretvaranje samog simbola u znak. A razlika između znaka i simbola je ogromna. Evo primjera. Znak ti je znak stop. Znak ti je strelica za izlaz sa parkinga. I ono nije dvosmisleno. Znači ti kad vidiš stop, nećeš sigurno razmišljati da li možda nije to sa pravom prvenstva prolaza ili jeste. Jasno ti komunicira i ograničavate na jednu stvarnost. Kod simbola, Jung kaže da je najbolji mogući, naravno parafraziram da ću da ga učim na pamet, najbolji mogući izraz nečega što još uvek ne možemo u potpunosti da razumemo zapravo simbol. I pazi, on ti nije zagonetka koju treba da rešavamo. Verovatno bismo posegli sad, ajde da postavimo hipotezu, da sam ja u njenim cipelama i onda dolazi zainteresovana sam za simbole, želim da razumem stvarnost, želim ovo, želim ono i sad su mi se pojavili lavovi. I sad ja odjednom iz one korporacije, verovatno mnogo para i sve kako ću da ruiniram sebi život tako što ću da počnem da crtam lavove. Zašto lavovi? Šta je simbol? Ja bih tu zapravo prešla slobodno mogu da kažem u jednu lakrdiju i obesmišljavanje čitavog procesa. Znači, nije zagonetka koju treba da razumemo, ja ako bih u tom trenutku tražila informaciju šta je meni lav, da sam na njenom mestu, nigde ne bih stigla. Zato simbol nikada ne otkriva sve odjednom. Niti je uopšte naš zadatak da idemo samo da ih otkrivamo i razumevamo. Opet ovde. Opet se zadržavamo samo tu. I nema procesa
Jer mi bismo voljeli da nam kaže, ovo znači to i to, iz toga sledi kartezijanski vrlo. Iz toga sledi da ćeš načiniti ovaj korak, a onda će ti se desiti, mi u stvari tražimo jednu unutrašnju vračaru koja pije i ne zna šta priča otprilike, ali tek kad prođemo kroz iskustvo, to je ono što i moja psihomagija radi, tek onda simbol dobija svoje potpuno značenje. I zato mi se dopada to što ti kažeš drops of information je u stvari upravo tako. Život nam vrlo retko daje mapu, jer mi ne možemo da domislimo, mi ne možemo da percipiramo, zamisli tu informaciju, beskonačnu informaciju mreže. Ne možemo da zamislimo beskonačno, ali ja tako uslovno moram da kažem. I sad zamisli da sve te informacije koje su ikada postojale, ono što mi zovemo prošlost, sadašnjost i budućnost, sve u istoj tački. Zamisli da to tražimo da imamo u svom umu. Naš um nije za to predviđen, igrica nije tako osmišljena. Tako da su simboli zapravo vodiči kroz iskustvo. Vidi, arhetipski simboli su to, pa čak i lav je arhetipski simbol. Tako da nam oni daju sledeći korak. To ti je kao kaleidoskop, cev koja je sastavljena od plastičnih i staklenih delića, kroz koji kad pogledamo imamo u stvari raspršenu stvarnost, i onda pogledamo i vidimo različite delove, ali esencija je ista. Fasetirani dijamant, ajde možda je bolje sa tim fasetiranim dijamantom da uzmemo. Znači mi imamo taj fasetirani dijamant, za one koji ne znaju, izbrušen tako da kad ide svetlost, u stvari kroz različite njegove delove različite boje imamo. Mislim, svi smo nekada makar na crtanom filmu to vidjeli, ono kad sija dijamant i onda kao imaš neke različite boje. To je isto svetlo, to je isti dijamant, ista je stvarnost, isto je sve što se posmatra kroz to staklence, ali percepcije su različite. I tako se tumače i simboli. On nikad nema, evo pogledajmo samo mitove i pomenuti Elijade. On piše da simbol nikada nije jednoznačan. On povezuje različite nivoe stvarnosti kroz jedan mit, kroz jedan simbol. Zato jedan lav nikada ne može da bude samo lav. Za tebe, za mene, za nju i za milijarde ljudi na ovom svijetu. On može biti hrabrost, kraljevstvo, zaštita, instinkt, sunce, astrološki lav, šta god. Ali njegovo značenje zavisi od čoveka, od trenutka i od puta kojim prolazi taj lav zajedno sa tobom, sa njom, sa bilo kim. Ja moram nabaviti tu knjigu o kojoj ti pričaš. O koju knjigu? Mirče Elijade. Traktat. Traktat Mirče Elijade, istorija religijskih verovanja i ideja, koja je suvoparna i dosadna kao da čitaš telefonski imenik. Ali ja prevodim na ovaj način, pa se onda čini da je zabavna i svako ko je uzeo batalio je posle pola sata. Ali molim te, uzmi pa mi javi. Ali moram ti reći da sam uzela Čovjek i njegovi simboli. To je priča. Nije mi se svidjela. Nije mi se svidjela. To je priča tek za sebe. To je vrlo jednostavan način da se prenese. Junga je bolelo uvo da piše za mase. A ja ću se slobodno ovako da se izražavam, bolelo ga je uvo. Ona je nastala, knjiga Simboli, Čovjek i njegovi simboli, ona je nastala uz pomoć njegovih saradnika, jer on je želeo da se mlati time. I prosto to je najjednostavnija knjiga koja može da se čita od njega i njegovih saradnika. Ja sam oduševljena. Mirče Elijade nije za toliko oduševljenje, ali sam zaljubljena. Tako da probaj, ne verujem da će ti se dopasti. Ne, širokim masama sigurno ne. A reci mi, molim te, što bi ti rekla, gdje se jezik simbola onda najbolje uči? Kako ga se najbolje uči? To je jako teško pitanje. Prvo mislim da nije pitanje da neko ima dar ili nema, to sam već napomenula jer nam je prirodno, ali najviše se prima. Ajde, to ću iskoristiti kao reč, ne uči. Jer ti sad imaš, na primjer, Jean Chevalier i Gerbrand, oni imaju super rečnik, mislim ima ih mnogo, ali njihov rečnik je super, rečnik simbola, isto kao telefonski imenik. Sedneš i razmišljaš, sedneš i istražeš. Naravno, nećeš sve pročitati, ali recimo lav, pa ti sad tebe to zaintrigiralo, ta priča, pa ćeš na, 2 stranice da čitaš o simbolici lava kroz različite kulture, perspektive i one fasetirani dijamant. Međutim, opet ničemu ne služi, jer ti u trenutku opet samo imaš informaciju, ne iskustvo. Tako da, u suštini, mislim da je pitanje koliko smo izgubili poverenje u sopstvenu percepciju i da kroz sopstvenu percepciju realnosti prirodno dobijamo informacije o tim simbolima kroz koje idemo. Deca prirodno razmišljaju simbolički, pričaju o životinjama, izmišljaju, zamišljaju svetove,
osjećaju atmosferu u prostori, deca do određene godine savršeno razumeju arhetipske simbole i vrlo su otvoreni za onostrano, ali onda znaš, idu kod psihologa tako mali, u najbolju ruku ne idu, ali niko ne obrati pažnju na to i tako dalje. Simbolička funkcija kao prirodno svojstvo psihe ne treba da se uči, nego mislim da samo više treba da se otvaramo ka tom iskustvu prihvatanja informacija. Jer čovjek je oduvek bio homo religiosus i kad kažem homo religiosus ne mislim na bilo kakvu religioznu komunikaciju kao što je danas doživljavamo, jer religija se uvek sada vezuje za nešto što je opet sistem, opet kanon, prirodno, homo viator, homo ludens, homo religiosus, homo creator, homo faber i tako dalje. I bit će da je on svet doživljavao i doživljava kao nosioc značenja. Tek kasnije naša kultura nauči nas da je stvarno samo ono što pipamo. I sad ovo je jako važno, boldovano, podvučeno i tako dalje, jer mi dolazi. Nema stvarnosti izvan nas. I ko onda daje značenje? Ko će da nas uči? Dobila sam jedno pitanje na koje inače ne bih odgovorila, se ne bavim više snovima, kako, gde da naučimo da razumemo snove? Na pitalici na Instagramu, jer vrlo često komuniciram tako sa pratiocima i veruj mi, to mi je najdraži deo nedelje kada otvorim tu pitalicu, da vidim šta to ljude zanima i kako mogu da doprinesem da malo drugačije pogledaju svet, a onda samo sam odgovorila uz pomoć 4 reči, jer je to bilo pravilo ove nedelje, da u 4 reči odgovorim na velika pitanja. Meni je to challenge i onda sam samo rekla nigde drugde nego u sebi. I svako značenje nigde drugde nego u sebi. Paradoksalno, manje učenja, više utišavanja. Ti si pomenula to na početku, ne ja. Usporavanjem, posmatranjem, imamo mnogo načina, vođenjem dnevnika snova, obraćanjem pažnje na simbole koji se pojavljuju putem sinhroniciteta, pa jednostavno smarački boravak u prirodi, razgovori sa sobom. Što manje pokušavamo da objasnimo, više ćemo dobiti. I u Nastovićevoj knjizi, kada govorimo o snovima, on isto piše, Junga citira i kaže, Jung kaže, ja sad parafraziram, kada naučite sve o simbolima i o snovima, kad stanete pred osobu sa kojom radite na snovima, zaboravite sve i krenite od nule. I to je recept. Imam potrebu jako, nakon svega što odgovaraš, stvarno onako ostati malo u tišini i samo ostati u tome. Divne su mi informacije. Hvala ti. Dok sam pisala pitanja za ovu epizodu, slušala sam Imagine Dragons. Evo nam još malo simbolike, što sam shvatila tek kasnije. By the way, apropo ovog benda, mene full inspirira muzika, odnosno glazba. Apropo ovog benda moram reći da sam ja jako onako doslovna i da sam jako dugo uopće bila uplašena, slušaj sad ovo, uplašena slušati njihovu glazbu zbog njihovog naziva Imagine Dragons. Zbog zmajeva. A zašto? Zbog uvjerenja da su zmajevi nekakva, ne znam kakva bića, ovo, ono i slično. Međutim, prekrasna simbolika, prekrasne analogije, upravo kroz njihovu glazbu. U trenu pisanja ovih pitanja slušala sam njih. Pjesma se zove Next to Me. I kažu stihovi, odnosno refren, pročitat ću ga. I always let you down, you're shattered on the ground, but still I find you there next to me. And oh, stupid things I do, I'm far from good, it's true, but still I find you here next to me. Jako me podsjetilo na onaj osjećaj da nismo nikada sami, da šta god mi, kako god mi, kad god mi, šta god mi, ponovno, nikad nismo ostavljeni sami i podsjetilo me na moje iskustvo prošle godine, pred kraj godine na Azorima. Ja sam prolazila kroz neki svoj abnormalno težak proces i ja dosta često, evo ponovno analogija sa glazbom i sa Florence and the Machine, meni je Florence često bila nekako poveznica i veza sa anđelima. Ne kažem da ona je anđeo, apsolutno nije i sve suprotno od toga, ili možda i ne. U svakom slučaju u tom trenutku, dok sam ja prolazila svoje težine, kažem, bila sam na Azorima, znači Azori kako izgledaju, to su litice, to je zelena trava, sve su onako boje jako, jako intenzivne, kao da je surreal, već sami setup. Zelena trava, litice, plavo nebo, ocean, sve jako onako izraženo i živo i ja prolazim nekakvu svoju dramu i paralelno u tom trenutku
Florence izbacuje svoj novi single, odnosno kompletan novi album, pjesma Sympathy Magic, i kao da pjeva točno ono što ja prolazim i točno u setupu na kojem sam ja u tom trenutku. Ona nije to snimala na Azorima, ne snimala je negdje u UK-u, ali ponovno, litica, zelena trava, ocean, oblaci i ona u toj nekoj borbi. Ja sam isto prolazila te momente, nisam konkretno koristila te riječi kao i ona, ali doslovno sam si razmišljala šta još čovjek može proživjeti. Šta čovjek u ovom ljudskom obliku i iskustvu može proživjeti i preživjeti. Izlazi ona sa tom pjesmom i govori, ono, dere se, svađa se sa silama jačim od nje, poput vjetra, i dere se tamo na nebesa. What else? Šta još imaš? Daj mi sve. I will go through that. I meni je to bio moment, upravo ovo što si ti izrazila kroz epizodu, sve povezanost. I ponovno taj moment, nismo nikad sami. Da li se možeš nekako referirati, ja sam sad dala samo ovaj primjer, kako polje na svakodnevnoj razini komunicira sa nama. Jako mi je zanimljivo također, oprosti, sad se vraćam i na sami početak, ono kako sam rekla da mi je super da je ova epizoda i ova tematika isporučena upravo za tebe, jer si krenula najprije sa snovima i sa komunikacijom sa nesvjesnim kroz simbole u obliku snova, dakle dok spavamo. Sad pričamo o primjerima koji su u budnom stanju. Nešto što je meni fenomenalno. How does a field communicate with us? Da li je ovo simbolična situacija? Gdje je to neka veza i na što obraćati pažnju? Koliko je ovo često ili da li je to samo u nekim dramatičnim trenucima poput ovog? Nije, svakodnevno je. Zapravo, toliko je često da kada god trepnemo ili udahnemo, možemo da tražimo, vidimo i pronađemo značenje onog što je unutra, a što se izbljune na spolja. Odnosno, to saglasje te vertikale i horizontale, jer kad postavim tako vertikale i horizontala, mi u stvari imamo nas materijalne, tako kako horizontalno bivamo po svetu, hodimo po zemlji sa svim onim što jeste biti čovek u materiji, a vertikale je u stvari taj komunikacijski kanal, odnosno sistem koji je oko nas. Sad to se verovatno zamišlja kao linija, ali beskonačno je i ne možemo ni da zamislimo koliko je to informaciono polje. Mi nismo beskonačni, mi jesmo zgusnuta energija, nije ovo materija, ali suštinski to nam i dozvoljava da budemo u kontaktu sa onim što je veliko informaciono polje. I ja to uvek objašnjavam, naravno, kvantna fizika će to malo drugačije, ja ću plastičnije da objasnim i da približim običnom čoveku, ali to zamislim kao nervne ćelije, neuroni koji se prespajaju, imaju sinapse i sad svi znamo, bar smo nekada vidjeli, ne moramo biti iz branše, kako imamo električna pražnjenja, oni ne dolaze u kontakt direktno, ali te struje u stvari prenose informacije i zato ja sad mogu da pričam, da mlataram rukama i da mi imamo interakciju. Dakle, da živim i da razmišljam, upravo zbog toga. Tako informaciono polje funkcioniše, a mi smo deo njega. I protok je zapravo svih informacija kroz nas, hteli mi to ili ne. Neka nervna ćelija ne kaže, sorry, ja danas ne radim i kroz mene ne može ništa da prođe. Ti učestvuješ dokle god si živ, dokle god si ovde. Pa verovatno i posle toga, ali nemam tu kuraž da o tome pričam. Jer nemam nikakvo takvo iskustvo, mogu samo iz knjiga, a to mi ništa ne znači. A iskustvo u polju živim svakodnevno. I vrlo svesno. Ono što je jako zanimljivo, svi ga živimo. I nema elitizma. I ne možeš da biraš da li ćeš biti tačkica u čitavom tom zvezdanom sistemu. Jer svi smo mi na tom nebu. I kroz nas samo šiba. Ko će koristiti, ko neće, to pravi razliku. Tako da u tom smislu polje jeste beskonačno, mi jesmo polje jer smo njegovo tkivo, samo je pitanje koliko će sad to nama koristiti. Od banalnih primjera, znači daću ti najbanalniji primjer mogući, ovo odelo sam nosila možda nekih sat vremena, bila sam u gradu, nešto tako. Ja nemam običaj da čak i pola sata kada nešto nosim, skidam to i perem. Ne postoji mogućnost da ću i nakon pola sata istu garderobu obući. Da li je leto, zima, nije važno. Međutim, svoje sam slušalice skinula i stavila u džep donjeg dela i ostavila tako preko stolice jer je čisto ispeglano. I sve sam stavila u veš mašinu pre ovog podcasta i samo to je ostalo, ali ja sam to zaboravila.
Da sam stavila to, moje slušalice koje su novo kupljene bi bile oprane. To je minorno, to je materija, to su slušalice koje koštaju nekoliko desetina evra i nije ni važno i kupit ću opet. Ali meni je to bilo potrebno da u tom trenutku imam informaciju, nemam informaciju gde su mi slušalice, Bluetooth, nego imam informaciju samo da to ne stavim u veš mašinu. I samo začuđeno, onako prođem ruku, ovo sam ostavila verovatno za podcast, jer sviđa mi se ova plava boja da je danas nosim. I nešto ja komuniciram tom bojom, zasigurno, samo što sad neću ulaziti u analizu. A onda kako sam sela i smestila se i stavila ruke u džepovi, videla sam svoje slušalice koje nisu oprane. To je minorno, to je mundano i to je nešto što je malo. Ali zamisli kada ti crtanje lavova promeni život, kada te nagna da ideš 3 stola dalje i da ne upišeš to što želiš, nego nešto za što nemaš racionalno objašnjenje. Ili zamisli kada ne ide ti se nikako, a ti svom silinom osjećaš svoje telo kako polazi ka jednom delu Beograda i tamo sreće osobu koja ti menja život. Sad kažem Beograda, zašto sam ja u Beogradu, ali gde god da se nađemo. I što ćeš ti u tim bulevarima otkriti? To je ona komunikacija koju u stvari dozvoljava polje, odnosno praćenje tog polja. Mislim da je najveća zabluda da to što zamišljamo da polje kao neku spoljnu inteligenciju koja procenjuje da li smo mi ispravni, dobri, loši ili ne, možemo ga tako doživljavati, ali na pogrešnom smo putu. Polje je život, a život nema potrebu da kazni, da dovede u iskušenje, on ima potrebu da nas razvije. I sve što je iz polja je zapravo refleksija onog što je unutra. I dobijamo savršenu pazlu onoga što nam treba da bismo išli kroz iskustvo. Tako da podvlačim jako da polje ne reaguje na naše greške. Reaguje na našu spremnost da učimo, da nekada kroz lakoću, kroz neki otpor, kroz popravljanje istih obrazaca iznova, sve dok ne postanemo neko ko može da vidi i živi drugačije, nas u stvari drži za ruku. Tako da i u suštini kad posmatramo bilo šta uvezano za polje, ono nikad ne traži perfekciju, polje će uvek odreagovati na našu nameru koja je istinita. Tako da je mnogo važnije biti istinit nego savršen. Fenomenalno, hvala ti. Započeli smo epizodu tako da sam ti rekla da je prva riječ koja se isporučila bila telepatija. Da, meni je u nekom trenu čak prošlo, odnosno u tim trenucima sam se pitala da li mi već telepatski komuniciramo i ova se epizoda tada već producirala. Reci mi, molim te, odnosno da objasnimo, ja ne znam kako bi ja to objasnila ikome, šta je telepatija? Pa to je samo jedan delić koji možemo objasniti i hoću, ali ću prvo odgovoriti na tvoje pitanje da li smo mi već iskomunicirale, jesmo. I ja to kroz svoje procese bukvalno, znači ljudima je to sad neshvatljivo, objasnit ću, ali kad uđu u procese, najluđi moment je kad ti to proživiš, da ja napišem zadatak. Ja svakog dana, sada sam recimo dala zadatak za sutrašnji dan jer je magija polja u toku, julska grupa. Ja kada sednem, kada ispišem svoj zadatak, iskucam najobičnije na telefonu, ništa mistično. I samo ga sačuvam u Wordu, običan Word. I ostavim jer ću recimo poslati u 10 uveče. Osobe koje su tu u mom polju, koje su platile, ušle, postavile nameru, uložile svoju energiju, vreme i tako dalje da budu u toj magiji polja, oni već imaju tu informaciju. Oni već potpuno znaju šta je zadatak i znaš šta je najluđe. Mnogi od njih urade zadatak pre nego što dobiju po svim onim pravilima koje sam ja želala da uvedem. Zašto? Zato što u polju ne postoji vreme kao takvo, ono kartezijansko. Ti kada si dobila informaciju, jednu u životu, nevezano za našu epizodu, ali uzmemo sada to. Znači, postoji potreba ljudi sa druge strane da čuju baš tebe i baš mene u ovakvom sastavu sa ovakvim pitanjima i ovakvim vođstvom, koje pritom nije kontrolisano jer i sama vidi šta se dešava u ovoj epizodi. U tom trenutku oni već imaju informaciju, ludo, sci-fi, ali nije, to je naša realnost koju nova ne možemo da prihvatimo, samo je jako stara. I mi zapravo svi imamo sve informacije, ali ne i sve. Tako da smo se mi suštinski dogovorila oko svega dok ja još nisam ni znala da si me ti pozvala, ako tako mogu da objasnim. To je jedna stvar, telepatija. Da, ja sam žena digresija pa da se malo ne zbunim. Telepatija bi u najužem smislu bila mogućnost da dve svesti razmene informacije bez posredovanja naših čula. Znači,
ono što ja mislim da dođe do tebe. Znači, telepatija između dve svesti. Okay? To je to, dvostrana je. Nekada može biti jednostrano u smislu da ja osjetim tebe, a ti mene, ali ona zapravo funkcioniše kao hvatanje tuđih misli, tuđeg stanja, slanje slika, osjećaja, namere drugoj osobi, prijema nečeg što druga osoba misli ili osjeća. Ja sa svojom dragom osobom, recimo, imam nepogrešivu telepatsku komunikaciju da u trenutku kada meni nešto treba, momentalno stiže poziv, poruka, slika mi se javlja ili samo postavim namjeru i trenutačno mi se isporučuje. Otvorena sam za to. Telepatija je horizontalna i dalje. Šta to znači? Da imamo dve tačke iste ravni. Čovek. Pa je čovek životinja, ali i dalje horizontala. Kada ona prenosi misli direktno nekoj osobi, mislim na telepatiju, taj fenomen, kako god hoćemo da ga nazovemo, mi smo i dalje na jednom nivou niže. A kada imamo kanalisanje, primanje informacija, ne znam više kako ni to da nazovem, jednostavno svašta mi koristimo, znači primanje informacija iz polja, mi onda tu imamo drugačiju ravan. Nemamo više to čovek, nego imamo polje čovek. I kanal u stvari nije komunikacija sa drugom osobom, nego sa širom slikom. Tako da je telepatija, sad samo malo da komplikovanu stvar objasnim, telepatija je komunikacija unutar malog sistema na jednoj ravni, koja je deo sveopšte komunikacije sa poljem. Jesam li bila preapstraktna? Bila si fenomenalna i podsjeća me na jedan, kako da ga nazovem, ne želim ga nazvati trend, jedan podcast koji je prošle godine postao jako, jako popularan globalno, ne znam koliko su kod nas ljudi za njega čuli. Ja sam poslušala nekoliko epizoda čisto zato što mi je bilo interesantno, upravo se radi o telepatiji i zove se Telepathy Tapes. U principu radi se o djeci koja ne komuniciraju i ono kad idu u školu za... Ispričavam se sada što nemam pravilne termine, ali u principu bilo kakva nastava za djecu sa posebnim potrebama u razvoju i bila mi je fenomenalna epizoda, ja sam tako slušala malo ne preskokce epizodu, mislim da ima nekoliko sezona. Jedna učiteljica koja je sa tom djecom počela je kužiti da oni međusobno komuniciraju, bez obzira što oni ne upotrebljavaju jezik i govore na način koji ga upotrebljavamo mi. Oni generalno komuniciraju sa znakovnim jezikom. Učiteljica je bila primijetila da oni među sobom razgovaraju bez da razgovaraju. I ona se uspjela uključiti u komunikaciju skupa sa njima. Oni bi njoj nešto rekli, ona bi samo onako osjetila glasove, ona bi pitala njih da potvrde da napišu ili, sad se ne sjećam na koji način su joj odreagirali, da li ste mi rekli to i to? Da li želite od mene to i to? I oni svi, da, skužila si, shvatila si, ulovila si poruku, to je to. Predivno. I ovo mi je super kako si rekla, pa si me asocirala mali sistem. To je to. Jeste, i znaš šta samo deli onoga ko to može i ono ko to ne može, ovo će jako razbesniti ljude. Vera da je to moguće, poverenje da je to moguće. To jedino čini razliku. Baš sam juče dobila privatno ovako od prijatelja pitanje šta stvarno znači postaviti nameru. I ja sam rekla toliko je jednostavno, a samo je jako teško to jednostavno prihvatiti zato što prosto ne verujemo da može. Jer ja sad suštinski mogu da komuniciram sa tobom upravo ovako da ništa ne izgovorim, da u svojoj glavi sama si prošla kroz to iskustvo, bila si kod mene, jel da, upoznata si sa mojim radom, ali i za širu masu i za tvoje gledaoce, ovako govorim na sljedeći način. Ja mogu da zamislim jedan osjećaj, jednu situaciju, banalno, kako mi je danas bilo dok sam bila u gradu. Ili kako sam se osjećala kada sam držala svoju radionicu u Metropolu koju sam imala prošle godine. Bilo šta, znači svakodnevno mundano nešto važno za mene ili manje važno. I da ne izgovorim ni jednu jedinu reč. I da samo sa jasnom namerom prenesem tebi osjećaj u svojoj glavi i da ti savršeno osjetiš kako je meni bilo. To sad više nije mistika. To se naširoko koristi
Evo, na primjer, u konstelacijskom radu. Mhm. Tako da ne veličam ni jedan metod, ni jedan pristup, ja govorim o esenciji same komunikacije, ako je to moguće, sve je moguće. Mhm. Mhm. Upravo za ovog tvog prijatelja ili kogo te već pitao i za bilo koga ko se želi otvoriti za tako neko, ajmo reći, ne svakidašnju komunikaciju. Možda mogu reći za nešto apstraktno, kad bi imala zadatak da ih ohrabriš ili da ih potakneš da se otvore za nešto tako, na koji način bi to pokušala? Mislim da ne bih uopšte pokušavala. To je prva stvar, jer ono kako je moj osjećaj postojanja i delanja u ovom svetu je sunce ili ti takozvani lav. A to je ja svetlim i kome je potrebna ta svetlost ili možda sam ja tama, nije ni važno i jedno drugo je isto, samo ista stvarnost, samo dva spektra, ti dođi ako je to potrebno. Nikoga stvarno ne bih ubeđivala niti objašnjavala i sve sam manje otvorena za to da na taj način globalno širim bilo šta, nego sam tu gde jesam i ostajem u poziciji u kojoj se dobro osjećam. Mislim da je iskustvo ono što najviše čini razliku i šta god ja rekla, uradila na zabavan način ili putem različitih primjera, metafora, kako god objasnila, ništa ne može da zameni iskustvo. I jedinu stvar koju bih uradila i koju činim, radim rado tokom svojih procesa je da ih sprovedem kroz to iskustvo, da osete kako informacije cure, jer posle toga više nije moguće da se vratiš nazad. Ne zato što je to neko nadrealno iskustvo gde bivaš u ekstaziji i koje se izjednačava sa nekim psihodeličnim iskustvima, nego je prosto osjećaj da realnost drugačije funkcioniše. I kad u svom telu osjećaš da možeš mnoge stvari, ti najbanalnijim stvarima u svakodnevnici pristupaš iz većeg poverenja. Tako da je poverenje važnije od sigurnosti, a radoznalost mnogo važnije od potrebe da odmah dobijemo jasnoću i odgovor. Znači, kad bi trebala sažeti cijelu ovu epizodu u jednu riječ, wow, vidim sad jednu sliku kocka, zaokružena priča, odnosno nije kocka nego kvadrat. Baza za nove, odnosno stare oblike komunikacije je u principu povjerenje. Tako mislim. Apsolutno. Ja sam negde napisala, jer mi je tako došlo, da je najveći oblik duhovnosti zapravo poverenje i stojim pri tome. Može se to formulisati i malo drugačije, kako god želimo, ali poverenje stvara magiju, definitivno. Na samom početku, pa samo da zaokružim i ovaj dio. Novi, odnosno stariji oblici komunikacije. Rekla si i sama na početku, to su najstariji oblici komunikacije. Što se desilo da ih sada zovemo novi, a nekima još nisu niti u polju? Pa to je dobro, to je dobra postavka, nekima još nisu u polju. Jer vidi, svi smo mi zatvoreni u onome što zovemo sopstveni mikrokosmos. I daću ti još jedan primjer svakodnevnice. Ja imam 34 godine, rođena sam 92. godine kada je nastala prva knjiga Nila Donalda Walsha Razgovori s Bogom. Možda je tad nije još tipkana bila, svakako na srpski nije prevedena sigurno jako dugo, ali ona je postala. I onda je u jednom trenutku i prevedena i postala bestseller. I Katarina je paralelno živjela sa tim događanjima. I ja sam imala i zrelije godine i završila fakultet i dalje nije bila u mom polju. I imala sam jako mračne periode, jako malo svetla u svom životu do nekih 30-ih. Borila se sa različitim stanjima, bezuspešno i uspešno i svakako i dalje mi nije bila na putu. Da bih ja dočekala tek svoju 30. Dakle 30 godina od nastanka te knjige, da bih ja bila u iskustvu koja mi dozvoljava da primim informaciju da tako nešto postoji i ta knjiga doslovno menja moju percepciju. To je knjiga koja je svima dostupna. To nije knjiga, ne znam ni ja koliko duboka kada se pogleda ovako vrlo pristupačna masi. Ali način na koji ja digestiram, odnosno prerađujem te informacije i kako moj sistem u samom polju to
asimiluje i prihvata, stvara moju novu realnost. To je samo jedan primjer, svakome je nešto promenilo život. I malo po putu različite stvari, nije to jedna stvar, nije to jedna knjiga, da se razumemo, da ne predstavim, da ne romantizujem stvari. Ali gde je ona bila sve vreme u mom polju? 30 godina nigde. Zapravo, apsolutno za mene materijalno nije postojala. Isto je tako i sa svim saznanjima. Zamisli činjenicu, ovo je sad jako teška postavka, ali pokušat ću da je verbalizujem, pošto verujem da verbalno mogu da se izrazim dobro. Zamisli da svako biće na ovoj planeti uvek i u svakom trenutku ima sve informacije. Da smo svi na istoj razini razvoja i da svi uvek imamo dostupno sve. To bi implicitno značilo da svi imamo ista iskustva, što bi značilo da nema uopšte nikakve evolucije, što bi značilo da živimo, to je zapravo distopija, što bi značilo da smo mrtvi, što bi značilo da ne postojimo. Dakle, došla sam od jednog koncepta do mrtvila. Šta će nam to? Svako ima svoj trenutak u toj tačkici u kojoj je sve sabrano, kada će do njega nešto doći. Ali vidi, ti i ja svedočimo ovim načinima komunikacije. Neko je odavno svedočio, nekome je ovo sasvim zaista po iskustvu stara stvar. A neko neće ni za 200 godina imati informacije koje mi imamo sad. Tako da je sve pitanje koja si ti tačka u sopstvenom iskustvu u ovoj igrici koju živimo. Fenomenalno. Jesam li te sve pitala na ovu temu i ima li još nešto što želiš reći na temu novih starih oblika komunikacije? Pa eto kako sam tako nekako zaronila u tu evoluciju čovečanstva, za što se ja nikada nisam interesovala. Moram da priznam da nikada nisam bila zainteresovana ni za šta globalno. To može naići na veliku osudu, ali ja tako stvarno živim. Ali evo sada pričam po prvi put danas o tome i mislim da ta najveća evolucija čovečanstva neće biti u tome da otkrijemo neku novu istinu. Možda neće biti ni u tome da razvijemo neku sposobnost da se ne znam ni ja šta dogodi, imamo veštačku inteligenciju, imamo sve to, ali meni se i dalje čini da je ništa novo pod suncem, nego da s poštovanjem samo stojimo pred onim što ne možemo da objasnimo. I mislim da tu upravo počinje i nauka i filozofija i umetnost i duhovnost u trenutku kada čovek kaže ne znam, ali sam otvoren da iskusim, a ne samo da razumem. Tako da mnogo stvari ne znam i ne bih znala ni da objasnim fenomene, ali znam da ih osjećam. Kad bismo se za to otvorili, svi bismo imali mnogo više osjećaja da imamo jaku ličnu moć, što je i imamo, samo je pitanje da poveruje. Misliš li da novi, stari, sad ih moram tako zvati, oblici komunikacije donose nešto čovječanstvu čega u ovom trenutku nismo svjesni? Verovatno. U ovoj točki u vremenu. Evo upravo si otvorila temu evolucije. U ovoj točki u vremenu. Verovatno i mi mislimo da znamo šta mislimo, a ne možemo ni da domislimo. I to je vrzino kolo u kojem smo i ja se zapravo ne bavim, i sad kad ovo izgovaram, ne bavim se zaista oblicima komunikacije, mehanicistički govoreći, više pravim i referencu na to spajanje sa poljem. Čovek sanja, simbolizuje, intuitivno naslućuje, stvara umetno, zaljubljuje se, doživljava trenutke koje ne ume da objasni do kraja. Ne mislim uopšte da je uopšte potrebno da čovek to razlaže i da to treba uopšte da prispaja razumu. Naprotiv, mislim, i ovo je jedna moja misao koja je negde tako procurela pa sam je zapisala i na svom profilu, mislim da je konačno vreme da ostanemo ludi. I kad govorimo o komunikaciji najpre. Hvala ti na svemu što si podijelila, Katarina. Zadovoljstvo mi je. Magija polja se vratila, bila je kratka pauza, sada je nazad. Imali i sljedeći ciklus, znam da je sada u 7. mjesecu, odnosno u julu aktualna, da li će biti i sljedeći mjesec, imaš li ideju, informaciju? Da, danas sam rekla, baš onako privatno sam obavila jedan razgovor i osoba me pitala, jako me zanima šta znači da ti radiš na ideji.
I ja sam samo željela da odgovorim, ali kažem, ne želim da te razočaram ništa pompezno. Kada sednem da radim na ideji, što je sljedeća magija polja, 7. mjesec je sa temom kontrole i prepuštanja, idući mjesec postoji tema. Ali znaš kako dolazi tema? Tako što ja sednem i pitam sebe šta je ono što te ovog trenutka veseli kao tema. Šta je ono gdje sebe najviše možeš da daš? Šta to znači? Gdje je najveći protok informacija kroz tebe? I kada to mene veseli, tu je i najveći protok i tu će najviše ljudi dobiti. I to sam upravo danas odradila da vidim šta mogu da spojim za sljedeći mjesec, tako da ću uskoro naravno i ozvaničiti, evo 15 je za 5 dana, ću ozvaničiti novu temu magije polja, tako da u 8. mjesecu pojačamo malo taj talas nakon moje pauze. Wow, čestitam na tvom hrabrom lavu. Hvala, izgleda da je lav ipak i moj, ne samo vaš. Ako ćeš imati link, ja ću ga rado staviti ispod epizode. Sve želim potaknuti da se uključite i probate ovo iskustvo kod Katarine. Ja sam bila na nekoliko njezinih programa, svaki me odvalio šta kažu naši susjedi Srbi. Tako da preporuke s moje strane od srca, također preporuke i za 2 prethodne epizode koje sam snimala sa Katarinom. Evergreen su, ja sam se neki dan vraćala čak na snove, uživala sam. Tako da, evo ga, toliko za danas. Hvala Katarina još jednom na odazivu, hvala svima na slušanju i do sljedeće epizode želim vam svima da se osjećate purple. Ćao!